Danas obrađujemo jedan tehnički segment koji većini stvara dosta velike probleme, a to je otvoreni zavoj. Nema benta, nema potpore, moraš brzo ući u njega, a još brže izaći. Jedan takav nalazi se iza mene. Ajmo na vožnju. Otvoreni zavoj. Noćna mora mnogih vozača, no mi smo tu da to danas popravimo i da vas naučimo kako što bolje proći. Ona prva greška koju većina vas radi je ta da u otvoreni zavoj dolazi sa strahom i samim time nije u pravilnoj poziciji tijela i ne može ga odraditi nikako kako treba. Ono što je osnovno kada ulazimo u neki otvoreni zavoj je taj da se mi ne pokušavamo naginjati u stranu zavoja skup sa biciklom. Iz tog razloga što mi nismo motor, nemamo gas da nas iščupa van. Znači, ukoliko nemamo iznimno veliku brzinu, potporu, mi se ne možemo naginjati u zavoj skup sa biciklom. Naginjanje tijela sa biciklom u zavoj donosi proklizivanje kotača, da li to na početku, u sredini ili na izlasku, proklizat ćete sigurno. Ono što je ispravno, što trebate napraviti je, znači da ste vi konstantno u centru bicikla, kako smo objasnili na prvom videu. A da bicikl naginjete lijevo ili desno, ovisno koji zavoj vozite. Dolazimo u otvoreni zavoj, što radim? Moje tijelo ostaje u centru bajka, ali rukama naginjem bicikl prema zavoju koji prolazim. S time da ja s tijelom ne idem ni lijevo, ni desno, nego jednostavno samo fizički nagneš bicikl. Znači onaj osnovni trening za otvorene zavoje je taj da si nađete neku ravnu šnitu ispred dvorišta, kuće, zgrade, nebitno staze, gdje god. Preporučio bi da je to asfaltirani put ili nekakva betonska podloga, iz tog razloga na makadamu će vam biti malo teško u početku jer ćete puno lakše proklizati nego na betonskoj ili asfaltnoj podlozi. Ono što trebate napraviti je da si uzmete nekakve markacije, da li je to grana, kamen ili plastična markacija, nebitno, te si postavite 5 do 6 zavoja. Odradit ćemo ih tako da ćemo uzeti zalet i zavoje probati odraditi isključivo sa naginjanjem i pumpanjem bicikla te bez okretanja pedala. Kad ulaziš u zavoj, ulaziš tako da skreneš s volanom naravno, te naginješ bicikl. Pogledaj mi ruku, znači lijeva ruka se savije, a desna ruka je ispružena. Moje tijelo i dalje ostaje u centru bicikla, znači tu sam prije bio, ovo sam samo napravio. Znači nagnuo sam bicikl, te ulazim u zavoj. Pri izlasku iz zavoja radiš to da se pokušavaš odgurnut, znači kao da želiš podgurnut od sebe. I na taj način ćeš, kad se odgurneš, tijelo će ti se, znači podignut ćeš tijelo gore, olakšat će ti se bajk i ti, te ćeš dobiti silu za prebacivanje i prelazak na drugu stranu. Ovo vam je stvarno jedna osnovna i jako dobra vježba da savladate otvorene zavoje. A kako ćeš znati da dobro radiš? Tako da svaki prolaz, kad prođeš i odradiš tu sekciju, mora bi ubrzat bez okretanja pedala. Slaziš u zavoj, naginješ se ono kako smo rekli, te se odguruješ od poda i prebacuješ na drugu stranu. Znači ista stvar je i sa kontrastranom. Na taj način ćeš ubrzavati bez okretanja pedala, a tu tehniku ćeš vrlo lako prenesti u šumu na otvorene zavoje. Dolazim na zavoj, evo ga, hop, ulazim u zavoj, znači pogled je daleko naprijed, ne gledam tu, znači gledam kako smo rekli u prošlom videu daleko naprijed. Znači priprema tijela, takva da sad pedale su mi u neutralnoj poziciji trenutno, znači neutralna, no kako se približavam zavoju, evo ga, sad se tu vidi, znači u tom trenutku ja sam nagnuo bicikl, znači moja desna ruka je ispružena, a lijeva je savinuta. Više mi pedale nisu u neutralnoj poziciji, nego je lijeva pedala spuštena dolje, pošto vozim desni zavoj. I ona mi služi kao oslonac, znači sva težina mene je sad na ovoj tu lijevoj nozi. Znači ja u potpunosti pritišćem lijevu nogu, s tim da je desna malo izbačena van zbog same ravnoteže. Evo, to se dobro vidi. Još jedno. Znači, lijeva noga je ispružena, desna je savinuta i otvorena prema van. Evo sad ćemo početka.
Ova. Evo ga. Znači, savijanje ruku, blago otvaranje s koljenom, te upor na kontranozi. Na lijevoj nozi mi je sad upor, odnosno grip cijelog zavoja. Nadam se da sam vam pomogao sa ovih par savjeta, te da ćete i vi uživati u prolasku otvorenih zavoja. Share, like, subscribe i uhvati grip.